Shrama enkanka Ghana de Shmama Yamamunina Jo Yamu Akwaba Doba Dom 106.3 FM NYINSEN ni AWOÅ oba wo afa wo ba Yasamu Akwaba sonko do waba OFM 107.7 ewo Boase ena wo Cape Coast ene Portamon so a utie Cape 93.3 FM yede nyamia se nyame boshe no abem fi se unso September bosome no wahye mu bi ene ye second day enti no aseda ayeye entontom ene nkamfo ene yede mawrade no no awrade no de yan ahase no sanfie nwie ba bia wo bia geso amen na bebam ade ama NYINSEN ni AWOÅ kwase da bia 8 to 9 p.m. ene yede ebro Adom 106.3 wo hwe live Facebook 106.3 FM ehonofo adwen nyina egu question bia fagu ho ayo 05 Adaromenti onso wanya kwan hwe live na ebi enene de dikan ti mo adaroma mi chirum kakra NYINSEN ni AWOÅ radio reality show ye bo dawro e de afọ ba opemfo ene obewo afa no ho afa ne ba ti ye de so no Regina na gina ho e ma obi a onyim ye from day one kosi so wo ye e fa no ho fa ne ba se ye ba dom nyame adom no a egusu ehirehira no abofrei we twembe 6 months nti wonyina no ti de ekoso bia wo NYINSEN mu na obawu ni nyina ye di hu nkomo e wo ha nti ene ne de di kan a wonye mistake empre hu nkohwe bibi nkotie bibi nse waso na mu ma ha de we ni penkoa de dai a oba obefafuru be manso wo yire wo sister bi obefafuru nti ehia se menu mienu ye tie NYINSEN ni AWOÅ kwase da bia 8 p.m. e wa Adom 106.3 no asa hwe live e wo Facebook nenne enkomo a ye ba bedie no ye di nkomo e de afa polycystic the dinner do no boni ya chro but tie brofo na mebo no polycystic ovarian syndrome na me no me ya commercial from na ya run ni nyina de wuti ovarian cyst no nti wonyirai ahaya ne ya ba bedi saa enkomo no ba uba ayi medical terms no a ene saa polycystic no so ovarian syndrome enu amu no ovarian cyst no ehye enti ebebo na ene de no wate ase wahunu de de saa yade yi eba ne kwan ye befa so ne ya twe ho afiri ho yenua ba Cindy AFIA ofori a wo ye public health nurse wo Adabraka polyclinic ena nwumre wonya adaje aba ha woni ye ba bedi nkomo fo aseda no emma Elin mother care DBS roofing sheets and so and CB women capsules critical maternity home ye do mase papa won ene aboafo maboafo nso a ebo masene no mabna du ho amankwa shine akwa damte tobia yuwa 05 yani team no a enwumre yesom mo enti no nkono no body a Catholic judie ene de beto so de amamo na nyam mo ye de na chese ne yani mo an ye ko tu question bia no a fagu ho Facebook live sesi a hweye na ye beken kan e de amount Cindy AFIA ofori enwumre ye mo ajo yeah India asa mic no wo form okay. Yamu ajo osono yeah na apomu te say nyame adom bibia yeboko na mo so oh nyame adom ye hu ye papa NYINSEN ni AWOÅ wati ache papa mene mo start ya bra na Regina ni NYINSEN mu ne mokohwe no ofie antenatal mu na de ma meni so ye pa ye moko labor ward na ahomka na ehia se omo abontin hu the reality na it was very good and interesting me follow much or be fie said the way obe breastfeeding pod na eya homete bi akwala na isu hu de wonye ni nyina na metie me follow oya de enti no NYINSEN ni award ye ni agro ha ye ni abrepa ye pese ye twa saa e mai kwa wo yeso ewuo no
and answer so oba no kura mfiri mu akora no be free mu no because anya easy nice solid band a wanyem mu akwantu kese we no be free mu na ya tie no de esi ano kwan kora enu nti ni nyinsan ni awo a kwase de bia ye de bramo ya dokotafo ne ya nurse fo nso ye de bade mu ambe ya dance fo yenkofo obi a kekeda bi e fo mu mu nim tie anwumrai Cindy enkoma be ne ye die ye ka topic be ne ye di ho nkomo yi ene ye ka yare bia your friend polycystic ovarian syndrome. Ubone come up polycystic ovarian syndrome. Ninuya ne ovarian cyst. Ninuya kuma ene ovarian cyst no. Na busumi September yi WHO esi celebrate ovarian cancer. Yare bi ovarian mu bia no. Ovarian ne yade ade Obakosia no. Okay, ene na kire polycystic ovarian syndrome no. Dia kakakasa da NYINSEN. Ne short ye PCOS. Anase PCOS. Oba yare a ewo oba enkosuam. Oba kosia de ma oba ye oba. Emema sise bebre na bobo no fo. Otomu ntimi nya enkosia ne bi. Na yare na ebe mu no e kire se ensuo gina enkosia ne mo be hihye. Enti drubu sumi esese ubu wonsa na untimi embu wonsa sa. Na ovarian cyst na wo kan de na ensuo na abegina mu o. Na say be polycystic ovarian syndrome na ye kasa syndrome ma epese che se yare ahodo wo ni pedua no makwa bibiri aboa no de ama nipa baako. Enti even though ye kosua ho asem na ye ka na enso so no aka ada organs na say nipa akwa no ho baabi. Eye ma de bia ye ma nko ayare. Enti ene e kire ya akwa no akwa ben na wo ma ho a. Ene ma ahodo we e kire no na emom enye nkosua no nko a. Yo die di kan eye yadwene. Affect oba wadwene. Ena etosu bio eba wa hrawa friend say wakoma wo lungs na wakoma. If you wakoma ebeba ogoita kompo inti if you wadwene etimi affect wo kompo etimi affect wakoma etimi affect wo pancreas ye organ bi a secret pancreas it's a pancreas and na a secret sichirema nipa energy etimi affect ye no eba etimi affect wo kidney. After affecting kidney, wa wo na nkasa wo de na nkasa no uterus no na womb no etimi so affect uterus no so tina se kosua kakra na ho atochima no affect sa anyama bibrewe ewo nipa mu na ebetochima na ejina se be ma ho hormones adoso be ma ho nsuo no yes adoso ewo ho oba bia kita be ma hormones be ma nso bia kita oba hormones but ewo fom enunti na uhu oba ne ya wo so de oba ogina sumu kra wo so oba because ni hunsuo no adadi sa na be ma nso hu na etesa ba yare we de ba hunsuo na yira na be ma hunsuo no mu edi ehene ewo oba mu eno ne polycystic ovarian syndrome arofo nti na hu komo na anwumre ye ba bedi etena se na sabre ye ka akoma ka kidney ka ya wodie die na wonyinsani awoso no e wosi ye hwe adekode potenti be mo ba be ma hu suo no mo ma ye kese na ede o haw bi ebebrewo mekai week ni mo promo ne koso na obi freye so sa challenge ni bi tie be ne de pa obeti mi gidi se menua ba wo freye no utie na tie ni ye pa mo ba mu na yenso se wunya chance ti promo ni bie ne nenso yedi ho nkomo ye sho se by the time ye be wie no na Cindy aboa yen a kire ye ne ma e be hwe abo ye ho ban na fe nyarwa wu mu nyina be yie e de afi ho Ellen mother care awofo abatan Mr. Obana wawo no nenge kosi so benya 18 years ne ho ne manyi nara so ye oba so ye bema Ellen mother care e woni nyina bi ti koho na koto ne ma ye papa Cotton, papa, and a lean mother care, a day ye juma. What fell from Quan, the overwa from one for ba, the son said, would any saying any AWOÅ. Hunia menina, crania ma, say ye drianen entirely shaming and pubwa bibia. Coho, Macola, any old UT bank, and a share anymore. Ura, a lean mother care. Yamon down so our 4 moon say, or more our branded dress. Shut up, Tadia Majuma Funny na Oko baby or so a lean mother care. Now, Swamunya Sata, the correct chomo, no call a lean mother care. O pedo 2
na so akoton a Coilin Madake ope baako na de ahwo manu a Eileen Madake friend was 0266 236670 0266 236670 DBS Industries wamuna de nchance papa authentic na pa ba enne dan so bonye bete tu bone so from kakra bi ba ne pa edan so ayeye we can form out DBS for chance no ne papa no ya bi board dan so ewie yi bom from money so empa kala no said your tone no sa pepe quality papa DBS Industries woman chance da chance na made ho adanse de ama on Spinters Road in Crime DBS building no ene ben papa ye restaurant no free 0543286637 0543286637 now when DBS for nkasa CB men capsules and also eboa pa obema the strong me fa rubber bia and shebema ni mu esa na the problem about don so te yawo ana se mu hihye wonum ni ade odun so ni mu apa mienu a ni nyina no problem e ba ho the strong no CB men capsules let me jun so freely na ho to oba so titim honum bebre ma ho nyina yekuro ho nyina yekọ ena nka bi fita bi ensuo no nyihwam e hobon esro nya CB women capsules ni bi no na emoa for 0247 111671 0247 111671 won any aboafo ye di nkomo eye polycystic ovarian syndrome I know eye emam koshia ya ho aba how nti we brofo miensa na me boy no asem na tintin ni tietia na ani koshia na ye de wo no ho ba hawa ne brofo di ni bebre na me kan ye nti die na courses a dear na a desa how no e ba yimkosua no okay edi kan no samuel kase ye nya course no hu adekodia potsi ntia e masa o how ne ba na de ama ye hu ana ye nya ntia se ne se e ye busua yare oh sa ye genetic ye ka say genetic ani e pese e kire say utimi hu obi ni nisu ne ban na ohu fia ofiri mu hu na osin a wo ma mi ni sa wo nu ani because omo ni ye bi ne ese ye genetic no na e kasa sa enti say wo yo ba na ye wowa na wo say busua na say yare ni wo busua ne ma wonya bi na science nso kire ye say oba biara ye be wo no oba ne ye wowa no Nyankopon ama okosia 1 million obebia ya wona to onye 1 million eguniem research nso aba zo kire say 2 million na we nyina na egu oba no wumu no wonye dru puberty abra obebu nsape nkosia ni nyina ewu na aka 300,000 sana nyame abodie oye no ni nyina ewu na aka 300,000 na 300,000 na aka no nso no science person che say obabia wonko na wasasi so no ubebu nkosia 300 to 400 na say dia aka nyina no 2099 na aka gu achi nyina na esa aka but we no 300 ne for obami pontimi mbu adem eno na ohawi ho no obi ntumi embube na 300 to 400 no wonye mbusome nan a 9 months a untimi mbunsa na wo nso na wo breastfeed ye exclusive breastfeeding na the first 6 months near na unsa bu na nhyeda enyewe then say nkosia no still aka nti yare ewabusuam na apart from eno no ye free bibi predisposing factors and our risk factors then say usuban bi a wo da na di ebetimi de ohawe aba yes eno na ye environment no ye duane die mu ne ye lifestyle ya fa no ensan nom ne cigarette nom ne ade no etimi ekotwetwe ema no eba te no ne courses no ti we de no ape ba obi oho no a ensan wonum bi wonum cigarette bia so na nkosua ho aba hawo ebi mu ha no mutiri enye yesa na akoba ne sa bi oho no ma wanya wabusuam but ye dormant onya na adwen se wo ba be hawo otini baby but one lifestyle kwakotwe na ba obi won so dia oba ye na no wunyini na no ne wunyini bom na wa start how obo kokwa na hu ne ntem a oso ano but obo kokwa na hu ne ntem na wi wani a na no so atono bo adede wa afi wanyina wie no na wodi ne be ma problem no ntia ne dia sign be na obi be hu no
say said okay obi do wono wote ho wonko kan na oma ochane baby ti die ne be pusu ana say de ne me hu say o metuwe mi nkosua no oha aba ho nche say me fiase da me ho so ana me hwe me hu ye. Oh okay, me da say edi kan no ye free be cardinal signs enema ejina ye okape ana ye hu pani hu se baby asem ni free beni no omenses baby omenses no ye wo mu ahodo miensa apart from normal one say eba no eba normal dia na ye na se ebe ye short normal ne say ubu nsa 5 days 6 days 7 days no only problem and you will cycle what for so many years a year. A boy it's Mrs. Sabe will swim by community. If you are no try exams, if you are no 12 baby or tea cotton baby for change of location, environment, and so it's me basa. A bill so can know how to be on them our remono, Sabo Sumeno, and I say Jumemono, and it's me as a son, men's but I no crown. It's 7 days, Rubens and I so Abba from baby a bear 3 days 4 days, but Bosume a could be na normal. Let's just say hormones no or mati ejina yi na or how ka crave ne by but say tikko kra na mma any friend emenoria na say wo de wa wondu menopause and so period mma me will be all 21 years the period mma started from 18 years emma yare ebi na akotwetwe aba the period emma but wo hwe the age na undu any obi mu de so a eba but your friend is spotting was shepherd but on nkasa be chiro shepherd na me she free anopa ekosi anwumre kra no enfoye onyina asemugya no esusosusumu esa but obetro so obu nsa 4 days obu nsa 5 days enso na mugya no emmaye eno so say yare no ewo ho anase your friend prolong obebu nsa sa for almost 2-3 months no menstruate na ye de akwhye fibroid enso nkohwe no na enye fibroid medical can say yare no or affect the other organs no na you free bibi mimic or twetwe nipa polycystic ovarian syndrome or twetwe ma say one we are not that se wonyam or that se wonya menopause or that intide bia na wadwen wade foforo so enso na adekode ha wo no eno de won the baby cry nti na wayi wadwen efri so obi timi bu ne nsa saa for be 3 months obi kura bro 3 months into okwa adwuma o hye empanyufo adult diapers because on tena sika krabi no na ne ho asay na for their kwahye fibroid ni ade we are the signs I be ho ade etoso be yenwi oba wonwi won ho oba ye bibi memu ha Africa and then I'll bring it down to Ghana our context of culture ni believe so oba wonwi a efe eyampa uko baby e wa mono ne ade a oba mpo pese nwi ebe wono ho enche no ohievi ba ye de aya ne ye peye fe but aya na ya ready echi emema ene wo saa so munya saa nwi no eni se oba ahefa kra na yese wudu yemhunu nwi se Germany o se hene omo hu nyina oba okọ vaccine hu nyina o shada ko se de wo cospa ko massage no o medwire ni nyina agu omo hu se nwi wo hu se ya ana omo nwanwa otimi hwe wudin se wo ye okay ade wo hu ye okay because onu hu ni sa na o cream otimi desra aso di nkuto wi a ya yini nyina fri ne ho enti enwi ye one of the things emema na ezo munya se enwi no wo ye oba na wonwu abodwe ana wa no ho obeka se mon starch ema no mon starch na mate se mema ne de no eba mfemfem kakra sa unyina eno so enyini obu ana abodwe ne banwi ba akope na enefe o ma wonsa na watu o ma na aba afebe kaka na afa start eba bebri obi nso 55 wo ye oba na wo 55 na side bends bebra enye bebre ne we dey san ka draw me ehwe obo na ase bi mo ya victim say 55 na ene anu hunwi no ene on say ma bi o mu yi o mu ti ana say even o support ko say ni nwi no esana suntemu eba saa say de ne ememe ya be ya o mu ja o mu nwi saa ye o ma bi a o mu wonwi saa yes enye normal I want ya no ono dem am you wadane ya mema type o ma bi anu ani de ne de mema type oh ye o ma bi o mu de te say damte die fien oh damte die no say ye wo me also damte wa shaping ni de no na ye wo ma shaping but ye wo ma bi o mo de te say wo hu ni de say o ma bi o mo so de ete sa wo e na kukusu nwi wo ye oba na okukusu nwi a enye
na se mema hormones no kasa kyew okosunwi ni ye kakra kitwa bi ye obi de kitwa bi ba onyini no na edoso obi so de afua na ode anyini obi de kra se adwene ekra abamu aha enti wo kokosunwi bebra eno so ha adwen obi be ka kyew se me ninwi amu kan nyina ebe ba me nsa ho epe na me wonwi emi eni se ba ye mema na se nya se nwun anane na ho obi so ni bi woni ni padua nyina ho so ogina ho a but oro ne ho a wo hwe na fuso eba ne nevela anase na fru wabon se nwi sasotia fefefefefe enye eye mema ene so omunya sa enwi no nti sa nwi a ye ka nwi die na wo ba ho die problem de beba no de bema no problem de beba bebre no be ye that's infertility. Because it just a bema hunsuo hormones no adoso ewo ho enti sa emi aye ken na echese mema hunsuo no edoso ewo ni pedua mu na apart from emi kra aye ken obon sa afi o start ye kese obon no mo sememe nso but hwe na fu obon anima na na fu start ye kese na ofu kese na start wo fu ase wo sa na start ye kese eba aha uhu ne sa nso na chese bibi a start de koso o ye o diet so but still o gain weight and afi pimples e wo wanim bebra enye wo be your menses na pimples ba dia eye but after menses na say pimples na yira but still e wo hono ma enye ade bi so bon se nipa ne tinwi na start ayemremremre na etete o si breakage o be bi o ma pampe mapa inti abrebia no ma sherek anase wonunu ne team style bia uhu se na pampe mu apa aha ene ye obi a ne team ya no ye frɛ no achemfo yareba enye ne nya na ye achemfo yareba yare nso tim twetwe saa de we eba because ubo uti na team na no tutu a ache kra 6 weeks no esenwi no esan eba na ama na se still a wo de nemu up to this time na eche se bibi koso wo se wo hwe nyina nso betimi affect oba yenkosua yenkosua no mu ha na ma saa nyama we nyina eba eyen we nyina na ma ne ba na ye genetic na ye genetic wo abusua mu no aha na ye genetic ye bibi a wontimi dodge from it because ye dey awo ewo moja animu intese wo na wo ye very extra careful sana be ya wo nkotwetwe nyema bi emre wo ho aha sana dise se dey wo kan ebi obi wo sana nyema nyina bi enwi ebi wo no kokoso ebi wo den sa ho ne nan ho to be ne dey nti ono sa no onwo ana aya na ade ma ne ye den ya wo infertility nyema bebre cause infertility but the cause infertility pa ye asem nkomo aye di because you can't menses ho asem any ovulation na afiade ba konso no se obi bu ni nsapa abonti menyem obi bu ni nsapa obetimi aka cho se me miss me period da but me ti menyem eye sa yare na cause sa because the mema hormones no omo nyem mema nyem until they don't give you that access for the pregnancy to okay aha sa until no so etimi ekotwetweba if so tie yempo na nyinsen ne ba miscarriage etimi ba yare ya san ema miscarriage eba etimi kwa obo no wakwa adu akira 4 months na nyinse na say me no obi o miscarriage 7 times na no nim say yare dodo na enim yare ankomo ayedi obi nim say yare a ewo ho obi hu ni say eye normal say pimples wo be ni ma na me hu wonwi ana me ye kese ana people see it as normal but enye ni nyina na ye normal ade ba konso ne say e depression ba adwen mu de no umpo depression beba because fane se wa worry na wunya ba wankasa wa adwen mu o dwen ho na still a wo ye o put on weight so one no me wiase adro nyina person slim still a wo gain weight enti ema depression ye mo bibi nso esa de ba ye mood swings enti enchene ato nkofo bi din wa adwumam eni fie ni asori yese ne niema na ba ana me ka so na de ne niema mama ni ko yi ni niema well, you know, Tom be okay. You see, people go through a lot. And my bread, Papa, yare ne ma hormones no. I to say when your man ma bon, and I will be born, sir. Now we no born near dear a hormones in a sir. By yare ye kedi, and no one at da. Into time be a no mood swings. Time be a mood swings. Into Sanya Mawi, and I'll crave you dipa. Ye more than you did upe sugar aduane wa me se den kra na chocolate bi obedi ice cream obedi onye bibi kakra fresh milk bingum ni we na onnom chesa bribia ope ade a ede udi we nya ne sam wasichire nso kosoro na wasichire kosoro bebra e ha nkosua no
hankosia no Adofo NYINSEN ne AWOÅ obewo afa wo ba nanso je se utie yen e wa Adom 106.3 wadwen kire no o hwe live on Facebook 106.3 FM ye beken kan e de amaw na fe bibia koso ba esanka me hya ase no menna ye tiefo ne ahwefo nyina se semoboaye e ma Adom Praise 2018 ye kama da mo se papa afi wo wa mabie na me ya next year sem kwane ahoden wo ha ya brebi na nya Adom Praise akeke wo hwe unim testimonies ankrofo ka ye bohu dawura ya memmese wate egidia na mo ne etu ye no kofo anointing e baaye te wo momra momma fu bewie na osofo na ehuna mane ngosra wo bi so a ogira ho keke bonyum na wo tigu te wo breakthrough na ni o mese no ye ka biem tena ho ni nsu 60 Ghana etua ko hu nyame ani mo nyam ne nsenkyerene ti ye da mo ase papa se mobile ye ma no ye fe ye da mo ase papa na NYINSEN ne AWOÅ se de Cindy AFIA ofori ode ye di nkomo chechire ye mu no yankopon na de bia wo ye bia na efe na enwanwan nso e ma ye ho ne ma bebre sa ho mo nso me chi no ba bia me chi na gina ho ze ya no affect ye ne ma bebre ye hwe no me ma no mu bia wonti hormones wo mu everyday hormones hey the work can one me ho dream na me ya sure so say obi nso ho be dwure no fi say enwi die na me bia be wo money jimi ho pa na afi akoka se enwi na ya de afi be we na the problems na eba ba utie NYINSEN ne AWOÅ de emfa problem bi ama this in the enwe obi a owo sa PCOS wait me anyam upon the work kan nyina achi no ohunu ne ntamba hospital said ye ne ya kire ntina adwen abaso a obetumi afefro pa obetumi pa ni nyina na se pa obetumi na eye me de no mu programming eye me de pa na NYINSEN no benya na wawo afa no afa ne ba simple se oba na ye ne kasa na de beke bia wodi so na otena ye na asema ye hwe na obenyim a onya miscarriage ebewo afa no afa ne ba ano pekra mako obi naming 58 years wawa mako ni naming ano pay 58 years wa breath for treating for yare we no nim say ye ohaw ohu yare be 5 years ago ba wa breast afina nyame ahye ne ho animonyam 58 years 58 miracles years. No yes that's so ho and the preaching was sorry ebi munyi Debbie ebi munyi but say 58 years because and 40 30 35 40 wakwa 28 apaba yeah no apaba na 40 krigo ha on menstruate nti no na adwe free so ba ho watwa 50 58 years na ni kunu no ntime nkasa je say eye fe ontumi ohu de onka ontime nkasa bibia ye serious my brother Penny bia se mo ka kire me ano no so my sister makula de ni anyasi ade na abo anu ana da ho nti eche se na che se ye ni die nti menua a wotie ya na wo hwe ye nsabre se de ye kan wo mu hu se bia wo menses ne nkoyie niema ba ku ya ka we ye nkomo we bi ho a kire wo da wa ba mu abu emu aba mu mo de hia na Cindy aka no teno mo na ase do mo hyehyɛ so ye sei nye sei anu ano no de ya me kase nyankopon abodie mu no amo obi abunini emom yema ba ku mienu bi asetene mu ebekeka ye hunti na kofa saa hawo no aba ti se utie futuo na utie NYINSEN ne AWOÅ kwasi ada bia wona wokro no oba wafa ho afa oba na duru na dwoada 9:30 no so a wahwe yen wa Adom TV na ho so no NYINSEN kwa ne ye kan de bia ya re bia ne de ho nsem no atudwa ti Adom FM ne TV ne de rofo ya me mfiri so bibia ye bia no tough na ya dia nso so nti anche na ye bebia phone lines no Carly Gidie so 9 pepepe na so for mpanifo brother Pius ne mpanifo aka no so ebeba na ye nyanwie ye die ye bebia phone lines no don't worry cry nti na me interest no wo so ba ebetimi afafro bra wo sa problem yimbi e de na ye ebe mana aboa no amu onyaba yo ade ye ne say oba ne ba ye assess o
ye twa scan bibi wo so no say bi mo atwa scan pa o se bibi aye kosua ne ye tubes ye awode ye but nyinsen ne mba na say wonye hormonal test no enhwe ye enti wo ba ye wo sa test ye nyina na ye do ato aduro so na awo pemu no e ya botre boko mu ete say baby a wawo na pese prekopo sorry nanti enum bebre na namafo ni pese say no o pese ni manimu ya na nyinsen no aba e ya botre mu because bosumi mu asem na ye ka no enti boko mu no obonsa afeje wo hwe no wonsa ebeka na ye hwe nso a ye aduane enye aduane bia na edi say ye pawo a na yenkoso ehu atochima kakra ne ade a enye aduane bia na yedi ene enye fruit bia na yedi keka bi kire ye holo enuane a yedi epa no so wo problem wo sa problem aduane be na also odi aduane a wodi ye low carbohydrate food aduane a carbono en carbono nso enoso bi so kire na wo ka carbo yi ni ma de ko obaga na house so a ye aduane nyina ye carbohydrate eye banku dokuno fufu ni nyina ye carbo me say ene ye di eta ya ho che enti we no say ye dokuno na wodi a obetete say nnuane so no ma vegetables no adoso aha sa obitimi to dokuno na waje meku waje jene waje tomatoes na waje fish we fish no to nchen a de aka nyina ye carbo because carbohydrate o jene nim carbohydrate o tomatoes nim ya sa de bi so asan atwi meku asan egu ho na dokuno ya so san ye carbo enti na ye se wankasa de wo consume ni nyina no carbohydrate edoso enti ye se wotete carbohydrate aduane no eso edi maye na utanom lemon water ene oba the opa na de wanyem dada no David we de opa awo no wonom lemon water we de wa opa awo no because wo say wo ye kese a wodwe ho a wonte ase enye wo fault eye hormones na e ma wo gain weight sa aha enti wonom lemon water ene mint leaf mu anopa ana wo hye nsuo ene ginger na eno ani nsuo a wonom e bo ma wo lose weight no enso ena lemon na warm water na bibi so ne say fruit yeah ye wasa or how you be aya na ye intend this mango ne pineapple ne popo ne sa de bi na Ghana fruit eno ana maboy o na fruit a eta ye ma ye pa ye friend no strawberry blueberry and no there ye ni mu heavy si ho berry family no aya na eye say ukọ edwa so a omo mutu fruit no omo obi ewo honom aha obenya bi utime malls ne mu so muso obi ne bo no ofom odi ho ode be so na wato na wayusu kakra sa enna me ye ma pa eye fish ene chicken ye free bi white meat eye adankonam ene akokonam ena fish no eye but chicken men we honam no na skin nenye no so no bi pe no ena chicken oberi so a we breast chicken breast e ho nanam no ewo ne kuku mu ne mu no ha basa ukori ne nsane ne adewe na eho na na enyewe enam bia ne wonti you tend to say oberi bones na say skin no into berry chicken na or chicken breast eho no na bo say enam na ankasa no na rika na ewo num bebre aha eno na oil so the best oil I be used no coconut oil the best anti enu anum nzema fo ise omutiri nkomutimi use part omunyini che yeah see agi enum eneye is the best one ti enhwe sa oil na e be use na ye enum eduru na ye aduane na ye exercise ye nye exercise nka mesre afia minimum maybe omukwaje me free dwada ekosi memenda de bia not gym ye nye ne sa so what akwa gym bebre kra yes ye nye ne sa even ye ba na opekra no nipa bia ye nya ne sa wakokra be 3 times in a week and na wacha wo gym ho kra ye 30 minutes leave there but you will be obekọ gym anopa obe use machine bi obekọ treadmill so we are skipping obe lift bi aye fashion wa ba na aye aerobics na wasan kwa anwumre we yes na beka kamo se na body no instead obe ebene everything na for start air store into the body. So you spend only 30 minutes, 30-45 minutes free. 3 days pe o de koye ne free o yes ama body muscles ne nya daje esa ne bibia mu na ne bibia ma but o ye gidigidi sana de bia wo ho de bia wo ho na ade bia so ne say ye treat wo sa ne ma miensen eduro aduane ene exercise no na ye nso so foundation no ye ma counseling
More foundation. Your foundation. You know, basic foundation. My counseling. Say your okay, your counseling for you to, I mean, follow because depression. I know be a paba. Because when I make us a real trade one, Ubun sells as a one yam, or better if you bet 3 months of Uncle can be now feeling rahu. Ubun so company a drona on near dinner, quite to say, Unwushi, and Tia Bijina in Temu Hospital, and I want a gynecologist, Muntem, to make sure say gynecologist Yenejuma. So ya wodi na de ye pen ye nsa aka bom ne ye timi ye wie ne ntem ya hwefo a wo Facebook nso ene wo mo agumu ha pa na oba pa comfort afia ehwe en free Germany Isaac Cindy live from Spain J Peacock. I love your voice. Emu hon ya na Cindy because the voice mu do fine pa. And I tell you I'm so sure and free Cape Coast Technical University. I said John also from Sir John dear no Obapa gifty asem on the was sure cry and I lend a car so scary just as some near cano aboni who say chum Janet Jomo Boatin asemo and Obapa gifting so any asama mo candy abumi Eunice Nyakon so asem Charles Cobbina or say we educative program pa was showing free Los Angeles ne dia no afia enwre wo medase papa Eunice Nyakon asade abba nyame mu ni no kra pa na wo kana Hassan bin Abdullah samo Eunice Nyakon asade abba wo sika kete na kan first daughter uncle Lusuno na de o kan de mu pepepe no wo kana na gift ya sa ba biem se no ho adwire no papa e won sam no aye ka no nti ne ho adwire ne ayi na mo na e ba no na yansia Ghanaian women yes suffer a lot. But we don't like going for checkup. Just say, Brepanshi Uncle Hospital. Or no, be PCOS, no. Bra, or relocate ko UK. Think what Ghana ha. Go on to Kabana, Kwati, because you send your word dear. They also Tibiano. Yeah, the Brahma Mote. Quache, Pepra, Alex, and so if you, why can't they, the government here? Quache, Pepra, the baby out in a hoyo, they be on the bar. Not in Ghana to UK, no near dear. We are also government. Government in a war, yen and yama, yeah, Benny, papa. Tia does so to be our share now do comments and so ba. I don't channel a dorsong, you have many so brace making kind, Nina de ama. See, yan twas was a dear, watch rain, says or bar, PCOS Nibia, bit me off a fruit. A yan is so betty the ye. By exercise, none of fruit to dear monso a year. Yan, the treatment and also. The treatment, no. A money be minimum baby or London, minimum so me by now. On your PCOS na okoye man a drove your friend drone metformin. Na metformin a drone or more money dreading diabetes for a drew. Na obi akusko ba no be kind who say diabetes for the one obeto drone guye. Say adena doctor no among diabetes for a drew. That's a doctor no one shiny ya answer day. Na the woman say yare na twetwe asiche yare ba enti se unya ye be ma obi bitisa metformin amwono yetima obi so contraceptive pills secure money ade no se omonom be brebufu se ba catch se me pa wo na afi wo sa ma me contraceptive pills na dem pese me bo me ye family planning na the woman say ye de ma wa o hwe pill na wo say arobi wo so na ache obi abenuma besi maybe abesan start ye de ma wa ye chiro se wonuma adu na wo se menses na ba gina bra nye wadu e besan de ama wo na ya chiro se okay ye say menses na ba no numwe after time say be hu ye ti ma wo date anytime e so no kunu kra e hia mu because ye pe awo no enti e be ma wundu e de be ma bebre ahodo bebre na oba bia wo ho no me so no multivitamin supplement e se wonum bi oba bia age ni esen just say would the winners to say ubusa and ne cry wo well woman plus well woman 50 well woman 30 obani be me biara as I say wonum folic acid de wunya bunsa pe we obana bunsa pe startifa debia edako that one tablet a day yellow getting bisa so wo fa into say wo bunsa from 12 years
I see no ma because a browse seal foul. And but what were we there? What were we there? We so what was yes, one of the bedrosa, and was your word, Benum a bebow for one Cassamunu Nipediano, said a bear of family posmunia dear, Ubicumubocoma won't say, or how be any day. Okay, you say any award phone lines along Yemian Tomb 0302 216561 0302 216562 Fasedama Elaine Madake. Our for about time Mokotomon Quadano, or Mananiama or open do to Nsua, Elaine Madake, no could to be now so cotton, Bakubaqua, Ubia, Ubenya, CB men, CB women capsules, and one a man and mema, Yadia Asomu, Chuche, a Susie Herbal Center for Nakofa, but Memano nom a man so no shia woman, and see a drew dear Dukumbeka na yet to ta, sene, young Conqua, na a DBS for son chance papa and na fa bo wo dinosaur na dino enimu enyefe enyakono na menua bema Hassan bin Abdallah ebisayo so afia say oba no enwi ni a enwi ewo no ho pa na so wo normal birth bibi eden obeye de abono ho ban free enyarwa ahodo bi ho enwi won ho won de nyame adom watimi awo normal birth na kra no kra wawo no ono so be career obitimi ya career wawo normal dodo na wo normal omunim se bibisa ewo ho but omuti anye ya na enkwala no ma wo no so oba wo mu a na so na benya sanso but the question dey no be ya bo no by na onya complication because complication ni bi yes cancer ya beba complications ba menya me first caller ben fa no odo me mu ajodo ba NYINSEN ni awo so odi ni be bia free yemfi me that's you me dia bana me free SCC. Na polycystic ovarian cyst, like 3 years ago, and doctor be diagnosed me, but mommy drew kaka. Na me dear, na dia acquire how on a kaka be program now. Me husband in me. So now me go through that problem. Because I be a doctor. Make me start here by treating me one cotton na me join me ko and say dear, me ko beba. Na bina awu badada. Pacho da bi me ngoye. Me ni se krada. Menya 34 years. Okay. Inti yebe year no the amount. Now also your diagnosis would have be year be 3 years. After 3 years ago. But I said, my husband wa. And channel or two quiet. Inti ye hunu ye no ye kire o ye ma wa kwankyere ya kire de also ye. Ai o mami ye mami ndro bia me no ye nti na se me menses no. Na me nya me menses site me be 5-6 days na me wie no. 2 weeks later, me say bleedia kopne na. Me say na me menses bi. It's between bleeding the whole month na me bleeding. But the end is the first 5 days when the baby normal me via. Baby na the pad na panty line at me panty me na drop you. I say to fie be ye me sa kopne na man kono be ndia. Me say nya me menses. Abnatie, mama na se be boa na afi wo hunu de be ye kire wai mo aba mumu. Odo ye mo ajodo ba NYINSEN ni awo so di ni baby afre ye mfi. Ya mo ajodo ba NYINSEN ni awo so. Lo o radio no ma kra papa, udi ni baby afre ye mfi. Me pa cho ye fami Emmanuel, Facebook krobo dumase. Yima krobo dumase fo nyina ho ye de. Ya me na dum o mo ye. E na wabo ama na no na mu nyina muti ana wo nko na ahye ba bi tie. Dabi me mabu ama no ye tie e na me nso me wo how bi na mbete me. Yo yentie we. Yo mabodi fe no e ya efu. Na se mi yi wi a etimi ya mi ya sa na ye bo se me etimi ya me hune metimi ewre me bi sa se no yale ana Yima we dey mfa polycystic so dey oya be man wa body efu e keka wo it when ye be sha da hwe na no ya treat e dey amount so hu but wo dey ye be hwe na ye ya no so dey amount why say ofofron so aba homa no so ode mo ajodo ba NYINSEN ni awo so din ene ba bia wo frɛ yemfi ya mo ajodo ba NYINSEN ni awo so udin ni ba bia frɛ yemfi me frɛ adenta ye frɛ me John John yentie o o ma tua de papa na me wife nso wa ha o pɛ so o kire na adwen bi Good evening, mommy. Odo ya jo so
Yes, Cecilia, near my baby. Mrs. Tabacon, so, now about the Sana Mocano. No, Obi. I know NYINSEN back, no ye, Cecilia or NYINSEN. On one ye go, ya, na, a problem by home. No, I said, man, on and send be no ye. But they said they were warranty or pay beyond. Still, be seen there. But you say no, I ban over to. Ebe ye why e manaba mum kra na ono e baba akopɛ na otu ana edoso ebi o ho ba de mienu miensa no watu nti entumi mma bebre na ne nsa ho ne na ho nyina wonwi dabi ne nsa ho ne na ho de enimi no no de enye problem why nti me manaba mum why yada se mutie NYINSEN ni AWOÅ obewo afa ho afa oba yenhwe na yempeke yen 2 calls bi na yemfa nsembisa no bi ntoato aso odo yemo adwodo oba NYINSEN ni AWOÅ so din be bi afre yemfi ba so me de okenu enum pacho yenti o sise bia me ba so me nya oveni sisi bi o na e ma me ye operation ya try test am se nkoye. But maybe say okay say no folic acid. But me folic acid me say no ma asa me home intentem. Exam be say baby say me nko so no ma na asa dey me say to me dey cancer. Ma me kwetie yen ye be yi ano de ama o ye da se papa pa. Yemfa yen last caller. Odo udi ni baby afre yemfi yemo adwo. Yamwadwo do ba NYINSEN ni AWOÅ so di ni baby afre yemfi nyanya ye de ye beto aso yenye ofofro nso ahoma no so odo lo radio no ma yen pa wudi ni baby afre yemfi pato famo na bon ka to ba show tata ono bo yentie o pato mo moni dwan pare ye NYINSEN ni AWOÅ dan to wan te dia wa hu Ado vida TB. Aba boy pa nampado. Pada me bisa doctor no de. Bisa fu o baji san ka fu be da wa makada anu. Makada be fu. You no boy da se pa ya de ye ni interest wo be ye no mu de wo anu say obetimi anyem awafa ro ho afa no ba nti ho no de next time ne ya hwe ho no masem ba ye da se so wa kire wa dwen Cindy before ye be answer wo mo ye mfa last caller we dam tesi ye mfa last caller odo ye mo ajodo ba NYINSEN ni AWOÅ so di ne ba bi afre ye mfi. Hello, good evening. Aso no ya jo so o free he anwumre e free Tayman mam ye ntie o e ba cho about sa enwina sama doctor na ekano me type be like me wa boju se kakra and those the other things. But then when it comes to like me, the Thomas will be free. What about that one? Meanwhile, so like me, personally, and I me time can a delay. It's impossible. And also there is. Oba be ye no the amount because what ye one year be basis here. When you fear say 37 years. 37 pacho ye be ye no the amount. Why what would that ana there no that. Na wanyem pen. Me there. Na o menses no so to say ba normal. No so I say hammy because let me say just last month between 16th more and I'm here me menses but as at the next second bomb koko as mama highlight dada hammy like it's me really on them yes. Okay, you be here no the amount. You say, but make sure say every Sunday be able to NYINSEN ni AWOÅ. Na ha na o breakthrough no beba. Afeda say na udi adanse. Nti udi akoswa ne tie NYINSEN ni AWOÅ wa. You say, wanu ye no beba. Cindy, yenhwe complications wo PCOS no so. Yenhwe two bi na uya yen collect na no ye. Okay, yo complication dey kan ye infertility. And the conk. So when you careful like beba pa AWOÅ ho be din ama na ye nwa ho do mi infertility no ye was secondary and a primary no obi a onye moda
ene primary to all prayer wo ena secondary ne wa woda wo but say ahwe akola ne age na esenka wa wo na chi dadaada but emma dodo na ase afi nyinsen no ateko that's one of them and another thing so cancer awodie na esenka akola bitom emma wo ho to wo no Nyankopo de ntoma bi asem say ya cancer aba awodi ni mu because atwen ya akwala bi amba eti cancer aba beto awodi ni ena nkosua no so no oma ha adwea ma say ya cancer nso abeto nkosua ni mu ena obi den ba bi na wonya ahwenya ya cancer de oba obepede wo sa na ti cells na grow abnormally e wo na afi wo liver and so I started eba behye normally o momota no monsa na cigarette ni ade but we dey wompa won no monsa said na work fit ase no and so we live ho aba asem say yes and obenya akoma yare BP edoba bet na wan kwa wonyem kwa BP your friend no pregnancy induced hypertension na BP aba wan hwe so na diabetes onyem ya na diabetes de ho aba bi enti na ne young girls adodo na wo diabetes but ya na entia seed enti o mo diabetes ya se mama se wa se ono enwi won ho pa na nim ne nsa ho ne na ho okay mama Debbie so ba na ye check more quickly okay yenyi ye callers na no caller ba ko di kan ba ye se ohu yansa na ne kuno free akono aya na empempi na ba ne se ya na ya homete se be ma ni ha onza na meka BBC be treat you na afia cheta ma munhia but also be join no into on started treatment no nsiesie wo ho into siesie ho twen be ma no ansa na wako se na be ya wo kwa wo di aduru ebeko na awonum aye easy amount na de so shave na bodwe keka no mini membre dodo a start ye be ma no ebia na machine na se blade kro no or react na nku bia na bibi odesra ho no or react to it on hwe ehonum emaye na obi so se onom folic acid na afi ne ho me no sisa be pacho eni se enye normal eni se eba na sa minim se mo asma e wa busua ni mu dia esi yehwe nti se no quickly no okọ hospital na yehwe ema no na okasa ye etwa ato ye opese o chese emi ewo ne fuso ani ade no and on that person is or you positive to the condition I don't have to see ni pano but all kasa me hu na o said ne ewuma na ase o ovulate na ne honam me ka se yare no twetwe sometimes we feel pass will be ovulating so and mad na say ono fo ahihye wa ya se jo asa wo de busu we do be buusa obi won say no show sa na yare no etwetwe nti onhwe na onko hospital da yehwe no okay enti me gidi yes yetimi ayi monsam no dodo no bia no e de amamo but yenhwe enkrofo busa o number no nti yenhwe emwa agodo before o number no ne ade no mo hia wo na hia wo no say na ebetimi a prevent kra PCOS ya prevention and say mesre oba biara otie ye onko test ne say twa scan pelvic scan na wo twa a wo do super so ye hormonal test ye ne hwe you say mema hormones na basra na emasro so I will call it screening ko na yen screen you ebeboa pa etoso bi nso hwe wodidi mu ye yen hwe aduane ayedi enuane ayedu no dodo na ye junk food enti yen hwe aduane na yenye exercise na mesre ebusuan support mame ye wawarefo be se o ma wawe na gu because of asema yeken awo nemba enti awarefo no mo support ebusuan support na asori titsu they say a problem ni gina asori for hama no na akwankyere ne ama ne tofe chinchina wonye ni nyane na ya sorry sometimes na ya hospital yare nti mesre say no so yenhwe honom eyi ti asori ni abusuo nyina support ma omukosa wa hawe ebi mo pe o number ma mese wa titu po number ti bia aha so de me fan show asianso muti me friend midnight nyina o ba we de mesre mo pa ho asam na ya kan ye very serious nti no hwese wo ma frɛ mo busa nse wo na wo ne afia me pa afia number no wo tie nti na wafa number no ene nkomo ayedi ye na wo ho how bi a wafrɛ na wa hwɛ sa de ye wo anya ode ne fa nye wonua so ho to hwɛ time bi be 3 am ni 2 am no 1 no ada wo tu ana sa ta men frɛ no men so ne hwɛ bedia sorry bia nso na wo amono ne na wo time no e bia na wo ya wia ne ya ha na but ese mo hwɛ ne yie ne wahu course no hwɛ Ghana time na nsa no afrɛ so ho no so yo ba sima na ma understand no ti si enti wo number ne 0243 836865 number near 0243
836865 ipacho wo fra emwe will be ano yedi ebeboa wona awo open won sabeka mesese mo be frɛ na ma fa mo call ama mo emane ha mo maybe I might be busy consultant and send a text. It's a WhatsApp line so you can leave a message with your name and your location na de kode no de true me bana me ho I will reply you as soon as possible. Simple. Tino Cindy AFIA Ofori Adabraka Polyclinic nene obaya obechre adia kama polycystic ovarian syndrome. Ovarian cyst ni senior man no and yet do home common serious but wo hwe na de hia wo kan ya me dane say what's our problem ni mu bia wo betena wo mo na sitie wo makwanche no wafutu a wo betimi anyinsen wo afa ho afa oba ba hwadu ani die mu yi na di fruit na ye exercise na nye exercise every day what ho eno ye hwehwe ani mu die ni bia eno kwa wo wasi situation no enti anwumre de NYINSEN ni AWOÅ yadi si ha fasedano Emma Elaine Mother Care DBS roofing sheets and so na CB men CB women capsules one the boy chidom midi AFIA AMANKWAA TAMAKLOE mabna duho AMANKWAA shine aqua damte tobia ayuwa 05 yada almost se papa pomboy yema production ya solid Cindy yada se Dr. Hilda Boy yada se papa support awde maye no song and Mrs. AFIA se wa mejan so yada se yada obi bia se ochina nwumre 9:30 p.m. yeshia wa Adom TV so nkwahia honi edun koma for childhood cancer and kwadanke to akokram ha wo madwe men na 9:30 men 9 to so men na 10:30 ni apon ne yakoye no ye TV no so on ti mistake wo ho yes sorry Carly Judie I brother Piles or Ekrado edit was so